ako raz povedal bojovník za občianske práva Martin Luther King. As the champion of civil rights, Martin Luther King once said, keď sa ľudstvo obzrie do 20. storočia, bude mu do plaču. No nie preto, že bolo plné ukrutnosti, ale preto, že slušní ľudia mlčali. When the humankind looks back at the 20th century, it will feel very sad, not because it was full of the cruelty, but because the decent people kept silent. Vážme si preto slobodu v možnosti vyjadrovať svoje názory a pocity. Vážme si to, že môžeme hovoriť, spievať a hrať tak, ako to chceme a cítime. Therefore, we are grateful for the freedom to express our opinions and the feelings, and we are grateful for being able to speak, sing, and play as we wish and feel. Verím, že naším stretnutím v Turčianskych Tepliciach vyšleme tak signál o tom, že neznášanlivosť a rôzne bariéry sú medzi národmi vytvárané len umelo a medzi ľuďmi neexistujú. I believe that our meeting in Turčianske Teplice will send a signal that intolerance and various barriers among nations have been created only artificially, and they don't really exist among the peoples. Drahí priatelia, dúfam, že u nás strávite nezabudnutelné chvíle a odnesiete si na nás len príjemné spomienky. Dear guests, I hope you will experience unforgettable moment in our town and take away only pleasant memories with you. Vždy budete v Turčianskych Tepliciach srdečne vítaní a veríme, že sa u nás budete cítiť ako doma. You will always be very welcome in Turčianske Teplice, and we believe that you will feel here like at home.